ku itariki 6 z'ukwezi kwa munani ndetse n'itariki 9 muri uko kwezi kwa munani. Roger that, Enola Gay. Begin post-release maneuvering protocol. Mu mwaka w'1945 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe ibisasu kirimbuzi mu mijyi y'Abayapani Hiroshima na Nagasaki. Kuri aya matariki kandi twavuze haruguru, icyo gihe igisasu cya Little Boy cyarashwe Hiroshima ndetse n'igisasu cyiswe Fatimani kiraswe Nagasaki mu minsi 3 yakurikiyeho. Kuva icyo gihe rero Ubuyapani bwahise bwemera kumanika amaboko imbere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ubwo intambara ya kabiri y'isi yose irangira uko. Ibyo bwabyo bihita bigaragaza ko Ubuyapani bwatsinzwe intambara bubanje kumvishwa n'ibisasu kirimbuzi. Byahise bitanga isomo ko ufite ibisasu kirimbuzi aba ari igihugu cyahagazeho kandi kidapfa kuvogerwa. Ibyo byahise bituma nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose mu mwaka w'1945 kugeza na n'uyu munsi ibihugu mu isi bisiganirwa gutunganya ubutare bwa uranium ndetse no kubucuramo ibitwaro bya kirimbuzi. Ariko nanone kugeza ubu hakaba habarwa ibihugu 9 byonyine kuri uyu mubumbe n'ibihugu byabashije kugera ku kigero cya nyuma cyo gucura ibisasu kirimbuzi. Ibyo bihugu 9 bikaba bihora bicungana ubwabyo, ariko nanone igikomeye kurusha ibindi ari uko nabyo byarahiye ko nta wundi uzakoza imitwe y'intoki kuri ibi bisasu kirimbuzi. Muri iki kiganiro reka tuvuge kuri ibyo bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi byabashije kugera ku kigero cya nyuma mu gutunganya ibisasu kirimbuzi. Amazina yanjye nk'ibisanzwe n'Imaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Hano uri ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Nguhaye ikaze. Twakoresheje amadolari arenga miliyari 2 kuri uyu mushinga w'ihangwa rya mbere mu mateka. Ni igisasu kirimbuzi cya bomba atomike. Ni ikoreshwa ry'imbaraga fatizo mu isanzure. Binyuze muri iki gisasu twongeye uburyo bushya kandi budasanzwe bwo kurimbura. Icyo gisasu gifite imbaraga iziruta toni 20,000 z'igisanzwe TNT. Tuzasenya ibyambu byabo, inganda zabo n'uburyo bwabo bw'itumanaho. Ntihakagire ugira gushidikanya, tuzasenya burundu ubushobozi bw'Ubuyapani bwo gukora intambara. Igihugu kiza imbere y'ibindi bihugu byose cyanatunze ubwoko bw'ibisasu mbere y'ibindi bihugu byose mu mateka y'isi. Kikaba nacyo gihugu cyonyine cyabashije kubikoresha kikereka isi ko ibisasu kirimbuzi bikora ndetse n'ingano y'akataraboneka bishobora kwangiza ikiremwa muntu. Ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika bageze ku bisasu kirimbuzi baciye mu bikorwa by'umushinga wamenyekanye cyane ku izina rya Manhattan Project. Uyu ukaba umushinga wari ugamije kurema intwaro yari kuzabafasha guhangana n'Abadage b'Abanazi ba Adolf Hitler, kandi icyarimwe ukaba umushinga wari uhuriweho n'ibihugu bitatu ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza icyarimwe na Canada. Uyu mushinga ukaba warangiye utwaye amafaranga ari hafi ya miliyari 2 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ibisasu byaremewe muri uyu mushinga wa Manhattan Project ntibyatewe mu Budage nk'uko byari byarateganyijwe, ahubwo bikaba byaratewe mu mijyi y'Abayapani. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose cyahise kinjira mu guhangana gukomeye n'ikindi gihugu cya leta zishyize hamwe z'abasosiyaliste b'abasoviyete mu cyiswe intambara y'ubutita. Muri uku guhangana mu cyiswe intambara y'ubutita, ugutunga ibitwaro bya kirimbuzi byari ubudahangarwa bukomeye. Ibi byasunikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutunga no gukora intwaro kirimbuzi nyinshi cyane ku buryo mu mwaka w'1966 mu bubiko bw'intwaro za Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo imitwe y'ibisasu kirimbuzi itunganyije neza isaga 31,175. No mu gihe cy'intambara y'ubutita yose Abanyamerika bubatse ibisasu kirimbuzi bisaga 70,000. Ibisasu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye mu mijyi y'Abayapani byahitanye ubuzima bw'abantu barenga 150,000 mu gihe byaterwaga, ubwo udashyizemo abagiye bahitanwa n'ingaruka mbi z'ibi bisasu mu myaka yagiye ikurikiraho. Ibi bivuze ko abari abapfuye mu gihe ibisasu byaterwaga by'ako kanya. Mu mwaka w'1952 Abanyamerika kandi babashije gucura igisasu cyo mu bwoko bwa bombe dihydrogen, nacyo cyangiza ku kigero cyo hejuru cyane ugereranyije n'ibyari byakozwe mbere. Inyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gikurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibi bihugu 9 n'Uburusiya.
igihugu cy'Uburusiya bisa naho aricyo cyatwaye umurage w'ibihugu byinshi w'ibihugu byishyize hamwe by'abasosiyaliste b'abasoviyete byahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'intambara y'ubutita kugeza ubumwe bw'ibi bihugu busenyutse burundu mu mwaka w'1991. Ibi bihugu by'abasoviyete byakojeje imitwe y'intoki kuri ibi bisasu bya kirimbuzi biciye mu butasi bukomeye ibihugu byishyize hamwe byari bifite mu gihe cy'intambara y'ubutita, mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose ndetse na nyuma yayo, kuko abasoviyete babashije kugira intasi mu bari abakozi bakomeye bari mu mushinga wa Manhattan Project, ku buryo bageze aho bakagera kuri za foromire zikomeye zifashishwe mu gucura ibisasu abanyamerika barashe mu Buyapani mu mwaka w'1945. Wamenyekanye cyane muri aba batasi ni uwafashwe ndetse akanafungirwa kumena amabanga y'uyu mushinga witwa Karius Funke, umudage wari umuhanga cyane mu bugenge akaba ari n'umukominisiti ukomeye. Kubera iyi mpamvu rero byatumye aho amakuru menshi abarusiya b'abakominisite bifashije mu gucura ibi bisasu bya kirimbuzi. Aha rero akaba ariho abasoviyete bavanye ubuhanga n'ubushobozi bwo kuba barabashije kwicura ibisasu kirimbuzi bagahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe kirekire, ndetse kugeza na n'uyu munsi Uburusiya bukaba bukiri hafi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasoviyete mu ntambara y'ubutita bahanganyemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kakava, nabo nta kindi bakoze kitari ugucura ibisasu kirimbuzi, ku buryo mu mwaka w'1986 mu bubiko bw'intwaro bwabo harimo ibisasu kirimbuzi bisaga ibihumbi 45 byari biteguye kandi neza igihe icyo aricyo cyose byarekurwa bikamishwa ku mwanzi. Ndetse mu mwaka w'1955 abasoviyete bo babashije kugera ku bisasu bya bombe dihydrogen. Mu ntambara y'ubutita abasoviyete babashije kubaka ibisasu bya kirimbuzi bisaga ibihumbi 55, aho rero izi leta zari zishyize hamwe z'abasosiyaliste b'abasoviyete zisenyukiye mu mwaka w'1991. Ibisasu byose byagumye mu gihugu cy'Uburusiya mu gihe izi leta zari zirimo zisenyuka zimwe ziyomara ku bumwe bw'abasoviyete zishaka ubwigenge. Ibi nabyo rero nibyo bituma na n'uyu munsi ibihugu bikomeye kandi bitunze ibisasu kirimbuzi igihugu cy'Uburusiya kiza mu myanya ya mbere hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byombi nibyo biza imbere cyane kuri iyi ngingo, kuko n'ibindi bihugu byabashije gucura ibisasu kirimbuzi byose byavanye ubwo buhanga kuri ibi bihugu byombi, ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Kugeza ubu ku bisasu kirimbuzi biri mu isi bakaba bihariye 90% byabyo, abandi bagatunga ibisigaye. Ikindi gihugu cya gatatu cyegera ibi ngibi ni ubwami bw'Ubwongereza, nabwo bwabaye igihugu cya gatatu mu gutunga ibi bisasu kirimbuzi. Gusa mu ntangiriro Ubwongereza bwari mu bihugu byabashije kugirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mushinga wa Manhattan Project, wa mushinga waremye ibisasu kirimbuzi bwa mbere byarashwe mu Buyapani. Ariko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose Ubwongereza nabwo bwakoze ibishoboka byose kugira ngo bitunge ibi bisasu kirimbuzi, kuko bwabonaga neza ko kugira ngo ubashe kuba mu bihugu bikomeye mu isi kandi utavogerewe wagombaga kuba ufite ibisasu bya kirimbuzi. Rero ku bufasha bw'Abanyamerika mu mwaka w'1952 Ubwongereza bwayoborwaga na Minisitiri w'Intebe Sir Winston Churchill. Icyo gihe bwabashije kugera ku bisasu kirimbuzi, ndetse mu mwaka w'1957 nabwo ku nshuro ya mbere bugerageza igisasu cya bombe dihydrogen. Igihugu cya kane ku rutonde rw'ibihugu 9 bitunze ibisasu kirimbuzi ku isi ni Ubufaransa. Ubwo kamenya ko ari nabwo bwabaye ubwa kane mu gutunga ibitwaro bya kirimbuzi nyuma y'Ubwongereza. Ubufaransa bwagerageje bwa mbere igisasu cya kirimbuzi mu mwaka w'1960 hari ku butegetsi bwa General Charles de Gaulle, kuko hari hashize umwaka umwe gusa abaye perezida w'iki gihugu, ndetse kugera ku gutunga igisasu kirimbuzi cyari kimwe mu bintu Charles de Gaulle yashyizemo imbaraga ku butegetsi bwe, kuko nawe yashakaga gushyira Ubufaransa mu bihugu bivuga rikijyana kimwe n'ibindi bihugu byari bikomeye icyo gihe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byishyize hamwe by'abasoviyete icyarimwe n'Ubwongereza. Ubufaransa bwabashije kugera kuri ibi bisasu kirimbuzi bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga b'Abafaransa, ariko nanone no ku makuru y'ibanga kandi yihariye bahawe n'inshuti zabo z'Abanyamerika n'Abongereza bari bafatanyije mu matwara yabo ya gikapitaliste. Yarahanganye bikomeye n'ubukominisite mu ntambara yiswe y'ubutita. Ikindi kandi Ubufaransa bukaba bwarabashije kugera ku gisasu cya bombe dihydrogen bwa mbere mu mwaka w'1968. Kuri urutonde rw'ibihugu 9 igihugu cya gatanu mu Bushinwa. Ubushinwa bwabashije kugera ku bitwaro kirimbuzi biturutse ku bushuti bwari bufitanye n'Abasoviyete, kuko Abasoviyete nyuma yo kubona ko Abanyamerika, Abongereza n'Abafaransa bari barimo gukomeza kugirana umubano wihariye kandi ukomeye, bashaka gutunga ibitwaro kirimbuzi kugera no kuri bombe dihydrogen, byahise byereka Abasoviyete ko nabo bagomba gukora ibishoboka byose bagafasha ibihugu by'abasangirangendo kandi by'inshuti zabo mu buryo bwo kubona ubuhanga bwo gucura ibisasu bya kirimbuzi.
ubwo akaba ari n'akabashinwa nabo barimo bakomera cyane mu myaka y'1960 mu bihe bwayoborwaga n'umukambwe Mao Zedong bagera ku ntwaro kirimbuzi za nucleaire, maze bituma mu mwaka w'1964 ubushinwa nabwo bubasha kugera ku gisasu cy'ubumara cya mbere, ndetse binatwara ubushinwa amezi 32 yonyine kugeza mu mwaka w'1967 bahita bagera kuri bombe dihydrogen. Kugeza aha ibihugu byose byari bifite ububasha bw'umwanya uhoraho mu muryango mpuzamahanga UN, byose byari bimaze gukoza imitwe y'intoki yabyo ku bisasu kirimbuzi ndetse no ku bundi bwoko bw'ibisasu by'ibimara bya bombe dihydrogens. Muri ibyo bihe byashobokaga cyane ko isi ishobora kugwa mu ntambara y'ibisasu kirimbuzi, kuko ibihugu byari bimaze kugera ku bisasu kirimbuzi, ukumvikana hagati y'ibihugu ko ari hafi ya ntako. Uguterana amagambo ndetse no gukangana hakoreshejwe ibi bisasu kirimbuzi byari bimaze kugerwaho hagati y'ibihugu byakomezaga gufata indi ntera. Nyuma y'ibihugu bitanu rero haje gukurikiraho ibindi bihugu bine nabyo byatunze ibisasu kirimbuzi mu bundi buryo nabwo bwihariye. Igihugu cya gatandatu cyabashije gutunga ibisasu bya kirimbuzi n'Ubuhinde. Ubuhinde nabwo buciye mu bucuti bwa politike na diplomasi n'ibihugu byari bitunze ibisasu kirimbuzi ndetse n'ubutasi bwabwo. Abahinde nabo babashije gukoza ibiganza byabo ku buhanga bwo gucura no gutunga ibisasu bya kirimbuzi, ndetse banatangira umushinga wo gutunganya ubutare bwa uranium babasha no gucura ibyo bisasu. Iyi ikaba imirimo Abahinde batangiye mu myaka y'1960 ndetse no kuzamuka kugera mu myaka y'1970 birangira bageze ku bisasu kirimbuzi. Muri iyo myaka Abahinde bakimara gutangiza umushinga wo gushaka ibisasu kirimbuzi, ku rundi ruhande abanzi babo b'ibihe byose ariko bakaba n'abavandimwe babo b'ibihe byose, kuko uretse iby'amadini bapfa ubundi abaturage ni bamwe, ndavuga abayisilamu b'abanyapakistani, nabo bahise batangira gushakisha ibisasu kirimbuzi ku kiguzi cyose byagombaga kubasaba. Birangira bigaragaye ko mu mwaka w'1971 ubwo wari perezida wa Pakistani Zulfikar Ali Bhutto ubwo yavuga ko Ubuhinde nibukora ibisasu bya kirimbuzi nawe ubwo n'igihugu cya Pakistani nabo batarazuyaza gukora ibyo bisasu bya kirimbuzi, kuko ibihugu byombi bimaze igihe kirekire bihanganye, by'umwihariko aho bipfa ubutaka bwa Kashmir. Ubutaka buri gihugu ni ukuvuga Ubuhinde ndetse na Pakistani, buri gihugu buvuga ko ari ubwacyo. Ubwo uko Ubuhinde bwageze ku gisasu kirimbuzi byatumye Abanyapakistani nabo babifashije umwe mu bahanga mu gucura ibi bisasu, Umunyapakistani Abdul Qadir Hani, babasha nabo kubikora, maze nabo babasha kugera ku rwego rwa nyuma rwo kubitunganya. Pakistani nayo akaba ari kimwe mu bihugu 9 bitunze ibisasu kirimbuzi mu isi. Ikindi gihugu kuri urutonde ni Korea ya Ruguru, nacyo ni ikindi gihugu cyinjiye kuri uru rutonde rw'ibihugu bitunze ibisasu bya kirimbuzi bwa nyuma. Ubwacyo iki ni igihugu cyabashije kugera ku buhanga bwo gucura ibisasu bya kirimbuzi babukomeye ku bucuti bwihariye bw'uwari umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu Kim Il-sung ndetse n'abayobozi bakuru b'Abasoviyete, bwatumye Abasoviyete baha ubuhanga bwo gucura ibi bisasu Korea ya Ruguru iba nayo yinjiye ku rutonde rw'ibihugu bitunze ibitwaro bya kirimbuzi. Ku itariki 9 ukwezi kwa 10 k'umwaka w'2006 Korea ya Ruguru yakoze igerageza ry'igisasu cyayo cya mbere cya kirimbuzi, ndetse hashize imyaka 10 ku itariki ya 5 mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2016 iki gihugu cya Korea ya Ruguru cyagerageje bombe ya dihydrogen, birangira Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo b'Abanyaburayi bahebeye urwaje bakiraga agahugu gatoya ku meza y'ibihugu bya patoro batunze ibisasu bya kirimbuzi ku isi. Igihugu cya nyuma kuri urutonde ni kimwe mu bihugu bikiri bito mu isi. Icyo cyo ntikiramara imyaka 100 gishinzwe, aho kuba kimaze imyaka isaga 40 gitunze ibisasu kirimbuzi. Iyo ahanini bikesha ubuhangange bw'abaturage bayo, ndetse aba bagiye bagira uruhare mu kubaka ibisasu mu bihugu bigiye bitandukanye, guhera kuri Manhattan Project n'ahandi hatandukanye mu isi. Icyarimwe kandi hagagarukwa no ku ruhare rwa Mossad, ikigo cy'ubutasi cyabo, ngo byaba bishoboka ko abatasi bayo ngo baba baribye amakuru menshi y'ibanga mu kigo cy'Abanyamerika gishinzwe ibisasu bakajya kubikorera i Yerusalemu muri Isiraheli. Gusa inzira yose byaba byaranyuzemo, ikizwi nuko formule zikurikizwa mu kubaka ibisasu bya kirimbuzi zageze mu biganza bya leta ya Isiraheli, maze nayo ikaziha abahanga bayo bakabasha gucura ibisasu kirimbuzi. Ibi ni ibisasu byubatswe mu ibanga rikomeye mu myaka y'1960, ndetse uyu mushinga wari umwe muri politike za mbere kandi zibanze za minisitiri w'intebe wa mbere wa Isiraheli David Benny. Icyarimwe kuri benshi bemeza ko Isiraheli aricyo gihugu cya 6 ku isi cyaba cyaratunze ibisasu bya kirimbuzi nyuma ya biriya bihugu 5 bigira imyanya ihoraho mu kanama gashinzwe umutekano ku isi, kuko hari inyandiko zigaragaza ko Isiraheli yatunze ibisasu bwa mbere mu myaka y'1966, gusa bigakomeza kubibanga kugeza ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 k'umwaka w'1986 ubwo iri banga ryamenwaga na Mordecai Vanunu, umwe mu bari bafite aya makuru waranagize uruhare mu kubaka ibyo bisasu muri Isiraheli icyo gihe.
ariko nanone aya makuru Moridekayi Venunu yatanze yamukozeho kuko abayahudi muri kamere yabo mu busanzwe kubakora ibi ntibyari kumugwa amahoro. Nanone kandi biciye mu kigo cyabo cy'ubutasi cya Mossad mu mayeri ahambaye baramushimuse bamusubiza i Yerusalemu ajya kubazwa iby'uko yagambaniye igihugu cye cy'amavuko akamena ibanga ku makuru y'ibanga ndetse aranabifungirwa, aho yakatiwe igihano cy'imyaka 18 ku itariki 21 mu kwezi kwa kane k'umwaka 2004. Ubu uyu Moridekayi Venunu atuye i Yerusalemu ariko na n'ubu ntiyemerewe kuva muri Isiraheli cyangwa gukoresha telefone ndetse na interinete. Uko ibihugu byose uko ari 9 byaciye mu nzira zitandukanye zirimo ubwiru bukomeye ndetse binashoramo ingengo y'imari nini, birangira bigeze ku cyafatwa nk'ubudahangarwa n'ubuhangange by'agatangaza kandi by'akataraboneka bw'ibihugu byo mu isi yo muri ibi bihe. Ubu rero mu mwaka wa 2026 wakwibaza uti ese intambara y'ubutita yararangiye? Isi ihagaze ite mu bijyanye no gukora ibisasu kirimbuzi? Iki ni ikibazo umunyamakuru w'ikinyamakuru BBC yibajije mu myaka ishize, maze ku itariki 14 mu kwezi kwa mbere k'umwaka 2020 yandika inkuru mu kinyamakuru cya BBC yibaza ati ni ibihe bihugu bifite ibisasu bya kirimbuzi? Ese bitunze bingana iki? Muri iyi nkuru yagarutse kuri ibi bihugu twagarutseho haguru muri iki kiganiro, ariko anerekana yuko ibisasu kirimbuzi byagabanutse ku isi ugereranyije no mu bihe by'intambara y'ubutita. Gusa uko byagenda kose kugeza na n'uyu munsi guhanganira gutunga ibisasu kirimbuzi biracyari inzozi ku bihugu byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino mu isi, kuko kugeza ubu gutunga ibisasu kirimbuzi biracyari ikimenyetso cy'ubuhangange mu isi. Nubwo ibihugu by'ibihangange biciye mu muryango mpuzamahanga UN habayeho amasezerano atandukanye yo gukumira ikorwa n'ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi, ntibibuza ko hari ibihugu kugeza ubu byibitseho ibyo bisasu kirimbuzi. Aya masezerano yiswe NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, yasinywe kuva mu mwaka w'1970. Ibihugu bisaga 191 bimaze kuyashyiraho umukono, binarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa. Nyamara ibihugu byasinye aya masezerano ububiko bwabyo bifite n'ibisasu bya kirimbuzi byinshi biniteguye kubikoresha, kuko nk'ubu Abanyamerika bafite ibisasu bya kirimbuzi bisaga 1750 bishobora kuraswa isaha n'isaha, mu gihe Abarusiya bo bafite nibura 1572, ariko ngo basinye ku masezerano yo guhagarika ikorwa n'ikoreshwa ry'ibisasu kirimbuzi. Iyo witegereje ubona ko aya masezerano yashyiriweho ibihugu bitoya naho ibihugu by'ibihangange hirya no hino mu isi na n'uyu munsi biracyakomeza gukora ibisasu, akaba ari nayo mpamvu Isiraheli, Ubuhinde na Pakistan byo bitabarizwa muri aya masezerano, ndetse Korea ya Ruguru yayikuyemo ku itariki 10 mu kwezi kwa mbere k'umwaka 2003. Ubu rero ibihugu bitunze ibitwaro bya kirimbuzi bishaka ko hari ibindi bihugu bibigeraho na gato, kuko byasa nkaho byabiri gutakaza ubudahangarwa bwabyo mu isi. Kugeza ubu hashize igihe Bwana Donald Trump muri manda ye ya mbere yuko ava ku butegetsi yari yasize ashyiriyeho ibihano kandi bikarishye igihugu cya Irani, ayibuza kuba yakora ibisasu kirimbuzi, ndetse anarahira ko Irani itazigera ikoza imitwe y'intoki ku bisasu bya kirimbuzi mu gihe azaba agitegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara kandi Irani yuko umugambi n'umushinga yatangiye gutekereza ndetse no gukoraho mu myaka y'1950. Kuri iyi ngingo Perezida Joe Biden wasimbuye Bwana Donald Trump yakomereje mu murongo wa Trump, kuko ku ngingo y'ibisasu bya kirimbuzi kuba hari undi wayitekerezaho ari icyaha padiri ataguhera penitensiya, ahubwo wakarandevu musenyeri akabanza kwiyiriza. Gusa ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'Abarabu bose muri rusange, gutunga ibisasu kirimbuzi ni ingingo yihariye mu maso y'Abayahudi, kuko imwe mu nshingano zikomeye Mossad ifite ni ukumenya neza ko muri bose nta gihugu cy'Abarabu cyangwa icy'umwanzi wa Isiraheli cyatunga ibisasu kirimbuzi. Ubwo akaba ari nako Mossad yabangamiye burundu umushinga wa Saddam Hussein wo gucura ibi bisasu bya kirimbuzi, ari nazo nzira yakoresheje ngo na Irani bugorwe cyane no kuba hari ibanga yahisha Isiraheli ngo Mossad itagira ikimenya mu bijyanye no gucura ibisasu bya kirimbuzi. Muri izo nzira rero niko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange mu isi nabyo bikomeza gucungira hafi ibindi bihugu ngo bitabasha gucura ibitwaro bya kirimbuzi. Ingingo y'icurwa ry'ibitwaro bya kirimbuzi ni imwe mu z'agatangaza mu isi zubakirwaho politike z'ububanyi n'amahanga ku kigero cyo hejuru cyane. Rero uretse kuba ibi bisasu bicurwa hifashishwa imbaraga za nucleaire, naho ubundi izi mbaraga za nucleaire ni zimwe mu z'agatangaza zitanga amashanyarazi ndetse n'ingufu zikoreshwa mu mirimo myinshi igiye itandukanye yagafashije ikiremwa muntu mu mibereho ya buri munsi, kuko uwo ari we wese utunganya ingufu za nucleaire ntabwo aba ashaka gucura ibisasu kirimbuzi. Ariko na n'ubu benshi mu batuye isi ntibumva ukuntu imbaraga zakabaye zikoreshwa mu guteza imbere imibereho yabo, ibi ikinyuranyo ahubwo zigatunganywa ngo zibe zasenya burundu imibereho y'ikiremwa muntu.
Iki cyegeranyo cyagarutse ku bihugu bitunze ibisasu kirimbuzi mu isi ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa, Ubuhinde, Pakistani, Israeli ndetse na Korea ya ruguru. Ibi bikaba ibihugu bikomeje gusunikana bikoresheje ubudahangarwa bihabwa no gutunga ibitwaro kirimbuzi. Icyarimwe nako bikubita ibindi bihugu mu isi nka Irani, Iraq, Libya ya Gaddafi n'ibindi bihugu byabigerageje kugira ngo bitagerageza kugera ku kigero cya nyuma cyo gutunganya nikeleyeri ivamo ibisasu bya kirimbuzi. None ni iki cyakurikira mu gihe habaho intambara ya gatatu y'isi mu gihe ihora iririmbwa mu gihugu bigiye bitandukanye nk'uko tumaze kubibona haruguru bitunze ibitwaro bya kirimbuzi? Kuri mwe mudukurikira umunsi ku munsi ni iby'agaciro. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi ni ukuri amarembo aruguruye. Njye amazina yanjye nk'ibisanzwe ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aho uri ni kwa Oscar Dushime, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera ko uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana muri modeli zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nk'ibyo bitari bihagije, Mbagariye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi hakaba na Mbagariye Fashion.